Ndabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri uno wa kabiri tariki 13 z'ukwa munani 2024. Izi ni ingingo nkuru. Indwara y'ubushita bw'inguge canke monkeypox, indwara yandukira cyane ubu yatangajwe nk'indwara igeramiye amagara y'abantu muri Afrika. Ivyo byatangajwe n'urwego rukuru rujejwe amagara kuri uwo mugabane. Muri ano makuru kandi turaja mu Gatumba mu Burundi ahabereye umuhango wo kwibuka ubwicanye bw'agahomerabunwa bwakorewe impunzi z'abanyamurenge. Uno munsi harakwiye imyaka 20. Abaserukiye abanyamurenge barashikirije ibirego kuri ubwo bwicanyi nyuma y'amatoza bakoze, bakizera ko ubuhoho bazoronka ubutungane. Ibirego twabitanze mu bihugu bitatu ndetse tunamenyesha ICC kubera iperereza twakoze ryatugaragariza ko abakoze ibyaha bakomoka muri ibyo bihugu bitatu. Ivyo byose rero ni mukanya. Tubafite kandi ikiganiro baza ikinamico urunana. Munano makuru ahagarikiwe na Mark Niyonkuru. Ndasubiye kubaha mwiriwe. Indwara y'ubushita bw'inguge canke mpox, indwara yandukira cyane ubu yatangajwe nk'indwara igeramiye umugaba abantu mu mugabane wa Afrika. Ivyo byatangajwe n'urwego rukuru rujejwe amagara kuri uwo mugabane arigo Africa Centers for Disease Control and Prevention canke Africa CDC. Ubwo rwego ruvuga ko rurajwe ishinga n'umuvuduko w'ubwoko bushasha bwa mpox mu gufata abantu. Kuva mu ntango z'uno mwaka abantu barenga 13,700 nibo bimaze kumenyekana ko banduye, nayo abashika 150 barahasize ubuzima muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Uretse aho muri Kongo kuva itangiye gukwiragira mu bihugu bitari bike, iyo ndwara itera ibihere ku mubiri wose iramaze gushika mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya no muri Centrafrique. Kubitangajwe rero ko ari kibazo c'amagara y'abantu cihutirwa, bizofasha amareta guhuza ingene ayirwanya, binashoboka yuko hongerezwa ingene imiti ishika mu turere tumaze guterwa. Abajejwe amagara hanze ya Afrika nabo nyene bazokurikirana uko biriko biragenda kugira bamenye uko ibyago bingana by'uko ico kiza gitandukira handi. Mpox canke ibihara vy'inkende vyandukira biva ku bikoko bija ku muntu, hanyuma hagati y'abantu bakoranye ko n'uwanduye harimo biciye mu mibonano mpuzabitsina, gukozanya ko umubiri canke kuvugira canke guhemera hafi y'uwundi muntu. Itera ibimenyetso nk'ubushuhe, ububabare bw'umubiri n'ibihere biturika umubiri wose. Itavuwe mpox irashobora kwica. Hariho incanco zitatu z'iyo ndwara, ariko abantu bonyene bashobora kugiramirwa n'abegereye hafi. Abanduye kubisanzwe nibo bazihabwa. Misiri yiyamirije urugendo rw'umushikiranganje wa Israel ajeje umutekano wo mu mugambwe w'abagira ku matwara akaze Itamar Ben-Gvir. Ubwo rugendo yarukoreye i Temple Mount muri Jerusalem. Misiri ikavuga ko ngo bidashira mu gaciro kandi ko aragasomborotso. Bwana Ben-Gvir yinjiye muri ico kibanza herekejwe n'abayahudi 2,000. Temple Mount cyazwi kandi nka Al-Aqsa Mosque ni ikibanza gifise insiguro ikomeye cyane ku bayahudi n'aba-Islamu. Nyuma y'impari z'igihe kirekire zari zerekeye gukumira ugukozanya ko hagati y'abemera ayo madini, abayahudi basanzwe bemerewe gusa gusengera ahazwi nka Western Wall bangabanganye na Temple Mount. Mbandanya kumviriza BBC Gahuza Miryango. Twumvira kandi no kuri Kisoro FM manuko bwa Uganda, munadukurikira kuri Facebook Live cyo kimwe no ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. Tugaruke mu karere aho uyu munsi ari rimwe mu masabukuru ababaje y'ubwicanyi bumaze imyaka burangwa mu karere k'ibiyaga binini. Ku itariki nk'iyi haraheze imyaka 20 mu Gatumba mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi bwakeye harahishwe abanyekongo b'abanyamurenge barengeje na 60 mu inkambi y'impunzi y'imfata kibanza barimwo.
kuva ico gihe nta muntu arafatwa canke ngo ashikanwe imbere y'ubutungane yagirizwa ubwo bwicanyi. Imiryango y'ababuze rero yarongeye gutanga ikirego mu nzego z'ubucamanza zitandukanye kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane kandi babibazwe. Mu kanya turavugana n'umushingwamanza yatanze ico kirego, ariko tubanze tuje mu Gatumba ahabereye umugigwa wo kwibuka uwo munsi mubi wo ku tariki ya 13 z'ukwa munani 2024. Gildas Yondimpundu yari yahishikiye. Aha ni ku cibutso kiri ahashinguwe Abanyamulenge barenga 160 bagandaguriwe mu Gatumba mu mwaka wa 2004. Umubabaro, intuntu n'agahinda vyagaragariye cane mu ndirimbo zo gucura intimba. Ntituzobibagira, harabuze gitabara abacu bazize ubusa kubera ko amakungu aguma mu gacerere. Namwe mu majambo yumvikanye mu ndirimbo zitandukanye. Imbere yo gushira ingoli z'amashurwe ku cibutso, bamwe mu barokotse bahawe akanya ko gushinga intahe. Abatari bake ntibashoboye kwigumya. Hashize umwanya muto, mama nawe baramurasa, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu. Hari abantu bo kwa Gaturuturu bahungiye mu ihema ryacu. Umukobwa witwa barabarasa kwa Kagigi twari turi kumwe mukecuru bari bamwishe na Nyambo n'umwana bose. John Mukizo aserukira Abanyamulenge mu Burundi yavuze ko babajwe no kubona imyaka ibaye myinshi batararonka ubutungane. Uretse ivyegeranyo bitandukanye vyakozwe n'inzego z'amakungu, yibutsa ko bituwe n'ubutungane bw'u Burundi ariko ko atakiravamwo. Kuva 2004 nibwo abantu bacu bishwe kwezi k'umunani ku minsi 13, none tweneje imyaka 20 turekrama ubutabera. Twashatse kugira ngo tugire special kubera ko kwiraja kuba demi-siècle ou un quart de siècle, turashaka ngo ubutabera bene batwo bashitura bakaba bogira ico bakora kurenganura abantu bacu barenganye. Hari ibintu byinshi amaraporo menshi yakozwe yerekana abantu bicanye abantu aho bavuye n'amazina naho bakorera. Iyo raporo irabitswe. Twatanze ikirego muri Parquet General ya Bujumbura. Kugeza uno mwaka nta kintu kiraba. Igitero cakozwe ku mpunzi z'Abanyamulenge cabaye mu kwezi kwa munani 2004 muri zone Gatumba komine Mutimbuzi. Cahitanye abantu 166 hakomereka 108. Gildas Yondimpundu i Bujumbura. Reka noneho tuje kwa Innocent Nteziryayo, umunyamategeko yashikirije ikirego mu nzego z'ubucamanza zitandukanye kugira abakoze ubwo bwicanyi barondegwe bamenyekane kandi babibazwe. Nteziryayo ubwiwe n'umunyamurenge akaba n'umunyamategeko, akaba kandi ari mu bashinze ishirahamwe Collectif des Avocats des Parties Civiles rivugira abahuye n'ihohoterwa rikoregwa ikiremwa muntu mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo barimwo n'abanyamurenge. Twavuganye ntangura ndamubaza aho bashikirije ibirego twabitanze mu bihugu bitatu, ndetse tunamenyesha ICC kubera iperereza twakoze ryatugaragariza ko abakoze ibyaha bakomoka muri ibyo bihugu bitatu. Hari FNL kuko yari yowe na Agathon Rwasa, bakaba ari Abarundi. Hakaba Abanyekongo aho umugambi wacuriwe bakambuka mu ijoro hashize imyaka 2 abantu barahunze. Abo bantu barabakurikirana babikira mu Gatumba, ndetse n'interahamwe FDL. Raporo ya Nations irabigaragaza neza ko abantu bakoze ibyaha. Tukaba twaratanze ibirego byacu muri ibyo bihugu bitatu. Ariko subwa mbere ikirego nk'iki gitanzwe cyari cyaratanzwe he, cyahereye he? Ubwa mbere twaramenyesheje Parquet y'u Burundi, ariko nta perereza twakoze kuko twarayandikiye gusa twisaba tuyimenyesha ko yagira ikikora ifungura dossier. Irangije kuyifungura itugaragaza ko ikora perereza, ariko ntigeze irikora kugeza uyu munsi. Ubwo bwicanyi gihe bwaba umwe mu mihari yagwanya mu Burundi ari wo Paripeutu FNL, umuvugizi wawo bico gihe yaremanze ko ngo ari bo bateye aho hantu, ariko
umukuru w'uwo muhari Agathon-Rwasa we yarahakanye mu ico gihe mu 2004 ariko kandi yaratumwe ko n'ubucamanza bw'u Burundi ico gihe mu 2004 bukaba nabwo bwamubaza kubijanye nyene n'ubwo bwicanyi ariko munsi ntiyabaye acumvirizwa. Ubwo rubanza mu Burundi mwomenya rugeze he canke niba rukibandanya hari ico muruziko? Ico rico twakoze twongeye kurwibutsa tunarega ikirego twahereye ku nimero y'urwo rubanza batanze tubibutsa ko rwa rubanza banze gukorera iperereza noneho twebwe twishakiye abanyamategeko b'umwuga twikorera iperereza ryacu ngibi bimenyetso noneho mukurikirana. Guhera ico gihe ntabwo bigeze bamukurikirana ntiyigeze yita ubutabera ahubwo icaje gukurikiraho nuko yahawe ikamba bamugira umudepite mu Burundi bamugira umuyobozi kuva ico gihe nta kigeze gikorwa nyakubahwa munyamakuru. None ubu icizere mufise cuko ibi birego musubiye gutanga hari ico bizoshikana ko niki? Icizere dufite nuko ubutabera n'inzira irambye ariko na strategy twakoresheje zirasa nkaho zitandukanye. Mbere twari twarabandikiye gusa nk'eletre bamenyesha ko dusaba parike bakore iperereza ariko ubu nyine twaragiye dufata témoignage tumaze imyaka yose dufata amatémoignage y'aba victime dukora n'andi enquête atandukanye twifashisha n'abandi banyamategeko b'umwuga noneho turongera turarega no tubereka ko nta kindi tubakeneyeho iperereza twararyikoreye mwatangira mugakurikirana niba baratinye gukurikirana bakora iperereza kubera ubushobozi simbizi noneho turanongera tutera intambwe turega no mu gihugu cya Kongo abasirikare bari bahari bavugwa muri za raporo nabo turabarega kuko ntitwigeze turega muri Kongo twongera turega n'intera hamwe zavuzwe mu maraporo ya ONU na Nations Unies ku byose yari yabitegetse isaba Kongo n'u Burundi gufatanya gutangiza amaperereza mu buryo bwihuse nayo turegerayo mu Rwanda kugira ngo nabo babe bahaguruka turongera no turavuga ati CPI nayo tuziko igira principe yitwa de complementarité ikurikirana ibihugu bitakurikiranye nabwo twarayimenyesheje tumenyesha procureur kugira ngo afungura amaperereza kugira ngo akurikirana abo bantu kubera ko ibyo bihugu bitigeze bigaragaza ubushake na buke bwo kurikirana abakoze ayo mahano. Umunyamategeko Innocent Nteziryayo. Igihe rero ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bw'abanyamurenge bwaba mu Gatumba watwara Uburundi yari Domitien Ndayizeye mu kwibuka ku nshuro 15 yaravuze ingene bibabaje kubona ubutungane butarakora kubera atakirahinduka twashimye kubumvisha amwe mu majambo yiwe ico gihe. Iyo dosiye twarayishikirije aho yari igeze turababibwira n'abajejwe ubutungane kubona rero kugeza ubu ikibazo kitaratorerwa inyishu birababaje sinokubesha uvuga yuko igitero caje kiva Kongo ariko kugeza ubu ntibigeze bavuga ngo ni kanaka cyangwa kanaka ariho n'abashigwa mu majwi jewe rero urumva sinifuza kubijamwo ngo nze kuvugira cyangwa ntongira gatoke ubutungane kandi buhari murazi yuko iyo umushikiriza manza havuye ahereza ugukurikira amadosiye makuru nibaza yuko bene ico kibazo cobazwa cane abahari jewe ico nosaba n'ukuri ni kimwe cyonyene nuko igikorwa cyo gushira habona ibyabaye cyo rangurwa vuba. Domitien Ndayizeye yahoze atwara Uburundi turacagerageza rero kurondera ubushikiriza manza bw'u Burundi kugira tumenye aho iyo dosiye y'ubwicanyi bw'abanyamurenge igeze. Tukivuga ku butungane sentare yo muri Uganda yahamije ivyaha wahoze ari umugaba w'umugwi w'abagwanyi wa Lord's Resistance Army canke LRA yagirizwa ivyaha bitandukanye byo mu ntambara hamwe n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu birimwo kwica kunyuruza no gusahura. Thomas Koyelo yafashwe mu 2009 akaba rero hakana ivyaha vyose 78 yagirijwe. N'ubwa mbere umugaba wa LRA yaciriwe urubanza muri Uganda. Uwo mugwi waramaze imyaka 20 utera ubwoba uraruko bwa Uganda mu kunyuruza ibihumbi vy'abana. Abashingwa manza babwana Koyelo bavuga ko nawe yakozwe ko n'ubwimo ngo kuko yanyurujwe na LRA agifise imyaka 12. Ubu naho n'umwanya w'ikinamico urunana. Kwa Pascal bakomeje kwirengagiza inshingano zo kwita ku mikurire y'abana babo. Hagati aho Patrick yafashe ingamba nshya zo guhangana na Nadine. N'urunana. Nikoye ariko muragenda koko muzi ko ari nkaho duturukanye mu rugo ngaho rero wari uturi inyuma se mujyana kuva mu rugo yewe naje musigaye intambwe zingaye ndahamagara
Pascal ndahamagara mukobwa jana ariko shwi habe ngo munyumve. Nge na Pascal siyo dushyize imbere tugiye mu kiraka wadukurikira. Ariko se nimone yanyumve ko nahamagaraga cyane. Nagezeho ndibaza ntesaba abantu bashyize mu matwi twatwuma abana bashyiramo ngo ni kuteri. Aya ntago twakumvaga twihutaga da. Yari amahoro se? Na amahoro. Ariko ejo nategereje ko muzana abana ku gipimo ndahewe. Kandi koko sha, uzi ko ejo wari umunsi wo kuza gupimisha abana. Umva byaturenzeho burundu, nta wabyibutse muri twe rwose. Kandi ejo bundi twarawoye nkakubwira nti nyamuna noneho ntimuzibagirwe. Umva mujyana. Ngiye mukobwa jana muranze se njya mvugira nyiramivumbi kuzamuvumba. Ejo twari twifitiye ikiraka kandi nta wari guhagarika ikiraka ngo agiye gupimisha abana. Oya wivuga utyo mukobwa ja. Ubu siyobeye ko gukurikiza ingengabihe yo gupimisha umwana bifasha umubyeyi kumenya imikurire y'umwana we. Nibi byo mbizi. Nyine mwagombaga kuza gupimisha abana mukareba niba bakura neza cyangwa basubira inyuma kugira ngo mufate ingamba hakiri kare. Hanyuma yo twakoreje mu kirako kayaduhase. Ibiraka se ko bihoraho n'uyu munsi mwari kukijyamo. Ahubwo wabimenye n'ubu turi kukijyamo. Reka tuzamuzana ubutaha ubu tubyitse dufite inde gahunda. Oya ntago nabemerera. Uyu munsi muri hangana mu muzane kuko turaza gupima abacikanwe ejo. Ariko uzi kuvuga ngo ntiwatwemera ukagira ngo abo bana uduhatira gupimisha n'abawe warababyaye. Sinababyaye ariko imikurire myiza yabo nangira nshishikaje nk'umujyanama w'ubuzima. Tuzabazana ubutaha rero reka tujye kwikubitira karaka hirya hizuba ritarakameza. Nabyo ubutaha yewe. Abana murabazana uyu munsi bapimwe kimwe n'abandi. Kerekane bamwumva muri hejuru y'amategeko. Mumbwire niyambaza ubuyobozi mvuge ko hari abantu bima abantu uburenganzira bwabo bwo gupimwa no gukurikirana imikurire yabo. Mukobwa sha. Katugenda utunganya abantu bajyane ku gipimo cyangwa umbwire ngende mbijyanire. Sinshaka gusubira mu kagari kwisobanura rwose. Oya. Sibwo bambana nawe haye. Wagira ngo nita dowa niryo rikangwa n'ubusa. Yaha. Byihorere yewe nta utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Ahubwo mbwira nimba usubira mu rugo ukajya kubatunganya cyangwa njye kubitunganyiriza mbajyane ku gipimo. Ujye mu kiraka kwa Stefano. Nase kujyana amasafari ndateka mu kipati. Nadi, ku izina ry'Imana ishobora byose. Urongera kumvuga mu izina ndagukubita. Niyo ndukangisha ivemo bajye kumfunga. Ntacyo reka kukuvuga mu izina mbireke ngaho ngarura udukoresho twanjye. Nadi, karame. Muri byose na kimwe wazanye hano. Ariko nitwo nakoreshaga hano mu gakoni ntekera umwana wanjye. Mu gakoni kanyoko cyangwa kaso? Kawe da, nukuri nakawe. Saro nkunze kubizi ko ari akanjye. Nadi, ndakumva. Noneho ibintu byose bisa n'imikino twari tumazemo iminsi birarangiye. Dore cyitwa icyanjye cyose ngishyize mu nzu ndafunze. Ndamutse nsanze wakoze ku idirishya ry'inzu yanjye byonyine. Witegura intambara hagati yanjye nawe. Turaza gukizwa na polisi. Uririza sibyo bimbwiye iki? Patri, uri inshuti yanjye kuva twahurira mu kazi. Twakoranye neza ntiwigeze umbera mubi. Ndahunga nyuma yo kugurisha umurimo wa Stefano. Mbuze aho njya ngaruka inyarurembo uranyakira. Ibyo sura bisubira ngo urebe ko wantera impuhwe. Umva, wabivuga cyangwa se ukabireka, ubu ntacyo wampinduraho umutima wanjye waye nk'uw'impyisi. Ndabizi ko ibyo wihatamo kuko umutima w'impyisi wo ntawugira. Wangiriye neza abandi bose bamunga urancumbikira. Haca igihe turakundana ndagukunda urankunda abantu bavuga amagambo. Ceceka ngo ntabwo nigeze ngukunda Nadi. Urumva? Ntacyo bitwaye ubwo unyihakenye. Reka nkuvire iwawe njye kwanga ariko umenye neza ko njyanyura ubuto rwawe mu nda yanjye. Uyu mwana wawe nwite niwe uzajya nyibutsa ibihe byiza by'urukundo nagiranye nawe. Hambira umvira ahangaha ibindi byose ubyihorere se nyine. Uhora uririza ngo bagire ngo kuko uri umuntu. Inda yase yagize urukundo mbahehe. Ariko Patri, nkubwiye umunyite ngo ni indaya. Uzi neza ko indaya zikorera amafaranga. Inshuro zose twaryamanye wanyishyuye angahe? Tabakiriza iki se sori? Ese wagize ngo ndicara? Oya. Uwo muriro se niwe waruje kurahura? Bisa nabyo. Narije kureba amafaranga y'inzu. Ubu se ukwezi kwashize sori? Sinakubwiye ko mbona amafaranga ari uko twahembwe. None se ko agiye kuba menshi cyane? Reba ukwezi gushize ntiwanyishyuye. Nuko kugeza aha ntacyo uramo. Ubu se wowe urabona bizagenda bitereya? None se ufite ikibazo ko nzakwambura sori? Oya ntabwo mvuga ko wanyambura pe. None se. Ariko nyine nanjye nyine buriya turiya dufaranga mba nushaka ngo tugire icyo tumfasha.
ihangane rwose ndabizi ko yakeneye n'impembwa nzahita nyaguha pe. gusa reya numara kwishyura amezi 2 y'ikirarane nzakwereka uburyo bushya uzajya ukoresha wishyura. nkajya nishyura buri gihembwe se? ngo buri gihembwe? ubwo namara amezi 3 ntarakora ku ifaranga. none se urashaka ko nzajya nkwishyura nte? ushaka ko nzajya nishyura buri cyumweru se cyangwa 2 mu kwezi? oya rwose ntabwo igihe cyo kwishyura kizahinduka. n'ubundi uzajya wishyura rimwe mu kwezi, ariko noneho uzajya wishyura ukwezi ugiye kubamo, ntabwo uzajya wishyura uko urangijemo. ibyo nta kibazo, ariko nawe umenye ko hari ibintu ugomba gukosora. niki cyasenyutse ukaba utarambwiye ngo ngisanereya? buriya bwiherero ntabwo bufite isuku ihagije. oya rwose ukwiriye gushaka abafundi bakabuvugurura bukaba ubwiherero bwujuje ibyangombwa. mana yanjye, ubwiherero se bibaye iki buriya? bwaruzuye sinabimenya. sawa nta kibazo turaza kubivugana, reka numve uyu muntu umpamagaye. oya banza umbwira ikibazo umusarani ufite kugira ngo nkimenye ngikosore. reka numve yewe uyu muntu umpamagaye tuzaba tubivuganaho. alo? Yesire, amakuru? amakuru ni meza kiri, wowe umeze ute se? natwe turaho turakomeye. ni byiza cyane, ndishimye rwose ubwo umpamagaye. byari ngombwa ko nguhamagara nkubaza amakuru yawe, shimira ko ejo wansuye. sha kugusura se hari ikibazo kirimo? ni ibisanzwe rwose, kereka wenda wowe bikubangamiye. byambangamira gute kandi waraje ukamfasha imirimo reya? rwose warakoze iriya myenda wantereye ipasi, nari kuzayitera ukwezi kose itararangira. ni uko ari byo wabonye, ariko ubyemeye rwose kiri, nagukorera n'ibirenze gutera ipasi pe. none se mukobwa je wowe urabona bitaguteye isoni koko? none se ngira ntimujyana niyahure se? kwiyahura se waba ukemuye iki ku kibazo cy'abana bawe bagaragaza imirire mibi? none se nkora iki nyine? umwana ndamwosa neza, umukuru mba namugaburiye, ariko sinzi impamvu bakomeza kuza mu muhondo. wabagaburiye neza se? neza cyane rwose, amata, amagi, imboga, yewe ntako mba ntagize. kubeshya iwacu tujya turya amagi mama. sibaho wagashyana bose nkavuge ngo nawe uvuge. have se wituka umwana umuhora ubusa. niba uvuze ibyo bategurira kumva ushyizemo ibyo batajya barya, ibyo bituma umwita agashyano koko? reka ntabwo ubwana bushyomoka mu bantu bakuru. oya nta n'icyo biba bitwaye iyo adatukanye cyangwa ngo avuge amagambo ateye isoni. oya njye simbikunda rero kajya ku ruhande. naho rero kuri icyo kibazo cyo kugaburira abana, urabona ko ukwiye kwikubita agashyi ukareba uko abana bawe bava mu muhondo. kari ibyo nkubwira se nzabigenza ntemujyana, ubu si ubwa kabiri se nsanga bari mu muhondo, kandi rwose ntakumba ntagize. ntiyumva ko ari ikibazo se nyine? ibaza abana bamaze igihe mu muhondo batawuvamo, bivuze ko iminsi iri imbere wajya mu mutuku, umutuku usatira urupfu. ubwo nyine niba ari rwo rwandiko rwabo bazapfe, none se nagira nte ko ntawe uvura urupfu? urupfu ruturutse ku mirire mibi bararuvura. ugiye kwita ku mirire y'abana ukabaha indyo yuzuye yongewemo kimwe mu bikomoka ku matungo, abana bawe bava mu muhondo bakajya mu cyatsi. aha none se ugira ngo ibyo barabibuze? abana mbaha ibirayi nkashyiramo ibishyimbo n'imboga nkongeramo n'indagara, ubwo se kiba kiburamo n'igiki mujyana? ukibuka no kubaha igikoma cy'ifu ya shisha kibondo baguha. none naba ntakibaha se nkakigirana? hari abantu usanga bayigurisha da. mujyana uzi ko ari ukuntuka? ubu natinyuka kugurisha ifu bampaye nk'umuti w'umwana wanjye gute koko? hari n'abatayigurisha ariko ugasanga bayitekeramo igikoma cy'umuryango wose ukinywera, kandi nabyo si byo. uwo si mukobwa jana, ngewe baranzi rwose nkora imishike nkashaka amafaranga nkagura ifu isanzwe y'amasaka n'ibigori na soya, iriya nkerekera umwana uyigenewe. oya mama urabeshya, ntuzi ko n'uyu munsi twaje tunyweye igikoma cya shisha kibondo? mpagura ukuhande washyanuwe, rivuga rikavuga n'akari imurori. mwakinyweyeho abana mwese muzaha? ab'iwacu bose na mama na papa twagisangiye. wakantuwe, aho nahereye nkubwira ko ntashaka ubugambo bwawe mu bantu bakuru ntabwo wumva. shareya noneho si ubwiza urasa na bike pe. uragira ngo nirye ngo nabaye mwiza? umva wabaye mwiza cyane, ahubwo birarenze. umva banza wirebe muri mirwari urebe uko usa. urampa ndiho ubwo yandi sinyemera. bitwaye iki ko ibintu biriho? upfa kuba nsa neza ku buryo nabona umuhungu unyemera gusa. kukwemera gusa se? ahubwo wicunge kuko baragutwara pe. barantwara se banyweye ko mva muri iyi salo yawe feri ya mbere nyifatira mu nzu kwa Tanazi. umva ye ahubwo se we ko turi gutegura ibikorwa bijyanye no guhuza urubyiruko rwo munsi y'umunya muri ibi biruhuko, waboneka tujye tugutumira? mfasha
naba ngize amahirwe nkabona ikimpuza none ngo sinaboneka. Sawa rero turi kubitegura na Feliciane tumara kubinoza neza nzaguha gahunda yose uko imeze pe. Nta kibazo rwose igihe cyose mwankenera naboneka. Yewe cyokora nabonye nawe ushagutse pe. Uzi ko kugaragara no kuteye bitandukanye rero. Meze nka sheri wawe Chris se. Yewe cyane rwose. Chris nawe umurebye inyuma ubona yitonda atavuga pe. Ariko yagera mu bikorwa bihuza urubyiruko. Ugira ngo bamuhinduye rwose si Chris usanzwe. Ese ubundi ubwo we ntazaba harimo we? Chris yabangamirwa no kubura umwanya gusa. Naho buri rwose igihe cyose afite umwanya kwifatanya natwe nta bitekerezaho kabiri. Ariko we ubundi byanyu bigeze. Ubu se navuga ngo bigeze hereya. Biraho nyine turakundana bisanzwe. Narinzi kwimeshya ahubwo isiga hari icyo mwibwiye none biracyaraho. Cyasi ibintu by'urukundo ko biba ari ibintu biraho utamenya icyerekezo nakubwira ngo ikikokorera. Nategereje ko ari cyo Chris ambwira ariko ndahewe. None si ubona ntacyo akubwiye wowe ukabimubwira. Nkamubwira iki se ubwo reya? Mfasha. Ukamubaza uti ese gahunda imeze iti? Erega buriya abasore si abantu. Ashobora kugutesha igihe kandi yifitiye undi muntu ku ruhande. Reka ntacyo naba mubaza rwose naramwihoreye reya. Niyumva yimujemo ubwo azambwira dutegura ibifatika. Nk'ubwo usanze yifitiye undi mukobwa bakundana akaba ari nawe ateganya ko bazabana wabigenza uti? Chris akaba afite undi musheri ntazi. Uti ntazi arewe. None se amufite yabikubwiranye? Ntiyabimbwira ariko nanone sinabimukekera pe. Nanjye simbimuhamije ariko se urumva ari iki gituma aguheza mu cyeragati? Nadi Karame Patrick karamizwa amaganga zibaho ngaho kandi nakwemye ngo sinzongere kumva mpamagara mu izina ryanjye wandayawe. Yego murakoze. Gakorwa inkono ishyushyu ugendana amahanga n'amaguru. Nta kibazo. Mu gitondo nasize nkubwiye ngo uribeshye ukagaruka hano urabushaka intambara. Nadi wagize ngo nakubeshyaga. Reka sasa nze nkwereke ko nari nkomeje. Arabimenye data we. Nibyo by'umwana urabimenye koko. Koko ariko mana ye. Turiya dukoresha ko ari utw'abandi ubu nzabigenza ne koko Patrick. Sindarangiza. Reka nkwereke ko ngenza sasa ubu buryo bwawe watetse n'ibi byambagara ngo wiri umesa ngo ni imyenda. Mbabara numenye ibyo by'umwana ukabyara. Nukuri kw'Imana umwana wanjye yiri ubusa. Ubimenye akabura noneho ntago yaramuka. Ndabimenyesha kandi gikurikiraho nizere ko cyumva. Urantiraho impuheza umwana wawe se ngiye wazingire wandayawe. Ariko Patrick niba nkoreye koko. Ntagisha amarira se. Umenye ibiryo nari ntekeye umwana wanjye none unyohereje hanze mu gicuku koko ngo mpicirwe n'imbeho uzi ko ntwita umwana wawe. Ibyo se birahagije. Buretse igikoni cyanye mbanze ngifunge n'imisumari. Mbanze ndeba aho uzongera guca wiseseka nka nyiraho kwiseseka mu muheno. Patrick ndagiye ubutagaruka. Genda nyine. Ariko ibintu nkore twarakundanye tukaryamana nkaba ngutwitiye. Imana yonyine izabikubaza. Genda wanyagasozi we. We marayo uravuga Imana urayizi wowe uyizi hehe? Nta kibazo uyivuga wowe urayizi. Uyu mwana wanjye wicishije inzara umenye ko vuba cyangwa kera by'umukure nawe bizakorerwa uwawe. Genda sha wintera ubwo wajya gushaka ibigabo murara musambana. Ubundi uranyizirikaho iki ko ufite imari ucuruza utaranguye. Wagiye kudandaza inyarurembo urabura bakugurira. Nadine se koko yabavuye kwizima agiye burundu naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze mu kinamico urunana imbere yuko ndabasezera mbanze nkosore gato mu makuru deje kubashikiriza baradukebuye ko mu bijanye n'ubwicanyi bw'abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi Agatorwasa yari umukuru wa FNL yarengukishijwe n'ubushikiriza manza mu 2014 si mu 2004 nkuko twari twabivuze. Mwakoze rero kudutega amatwi ano makuru mushaka kwumva kandi muciye ku rubuga rwacu bbc-gahuza.com aho mushobora no gusoma n'ayandi makuru yanditse yo hirya no hino mukaraba n'amashusho ya video tubashikiriza. Ano makuru yaragarikiwe na Mark Niyonkuru mandanye mugira umugoroba mwiza.